Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawi Kromo, Palembang. Hari ini Senin 3 Juni 2024 Masehi atau bertepatan dengan 26 Zulqaidah 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ahmad Fitriyadi SPDI dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Abdurrahman Huzaifi Al-Habib. Dilanjutkan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Hashir Ibnu Atailah dengan pembahasan kitab tafsir Al-Ahkam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawi Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صوفكم فإن تسعية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan shaf. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas fa innahu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. La ta'ala karim. Qadif radal qalbi bi salasara. Da imaman. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. قالوا يا موسى إنا
بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Iya kan doa ya kan Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyatan mubarakatan. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mubarak. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa na'udzu bika min sakhatika wa astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان الله 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 بحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي
الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى وأنت من الآمنين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاتحة إلى شفينا ورسول سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وجميع الحفاظ الكرام خصوصا كجام دراسة الصديق الحفيظ وكي جدال سعادkan di Sayyid Muhammad Jazali Mustafa وكي هجان لنا علي وكي جزين شكري وكي هجان توفيق أصدري وإلى خصوصا سيد الحفاظ الكرام كي هجي كي أقص أحمد نواوي ننشي الحفيظ كي أقص ننشي مسجد نيدي أزهري الحفيظ مس أزهري نغني وكي هجي مدرس وكي هجي حسني تمرين مدني Nabi Hasan bin Ja'far Asgaf Al-Munzir bin Fuad Musawah Nabi Mahdi bin Muhammad Syahab Jami'al muslimin wal muslimat wa likulli niyatin salihah wa alana wa ma salafuna salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah A'udzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أخرج من قلوبنا وقلوب المسلمين كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa 'azuma syanuh khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah wa basam min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa seorang imam yang sudah tidak asing lagi di dalam telinga kita ya. Itulah Imam Al-Ghazali ya. Nama beliau Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau bukan keturunan ulama ya. Akan tetapi ayahnya beliau ini adalah orang yang soleh. Jadi rahasia jadinya seorang Imam Ghazali ini menjadi ulama yang fenomenal, menjadi ulama yang sangat terkenal baik dalam keruhaniannya, baik dalam akhlaknya, baik dalam seluruh bidang seorang ayahnya tadi. Jadi apa yang dilakukan seorang ayahnya tadi? Seorang ayahnya meskipun bukan seorang ulama akan tetapi memiliki hati yang mencintai ulama. Kalau kita lihat sejarahnya Imam Al-Ghazali, ayahnya ini adalah seorang pemintal atau penenun benang, hanya menenun benang. Pekerjaannya itu ya seperti tukang jangan menenun benang. Termasuk ya tadi ekonominya dari menengah ke bawah. Kan tapi ayahnya Imam Ghazali ini memiliki hati yang sangat mencintai ulama sehingga apa? Ketika mendengar di sana ada majelis langsung didatangi. Jadi beliau meskipun mencari nafkah ini tidak menjadikan seorang ayah tadi sibuk dari menuntut ilmu. Jadi ayahnya Imam Ghazali meskipun sibuk memintal ya, pada siang harinya dia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya, dia tetap mencari yang namanya majelis ilmu. Kemudian setelah itu ketika sampai di majelis ilmu bertemu dengan para ulama atau para habaib pada waktu itu, beliau selalu berdoa di majelis ilmu itu, ya Allah berikanlah aku keturunan yang dapat meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Itu yang selalu beliau ulang-ulangi di dalam majelis ilmu, karena beliau tahu ini adalah di majelis ilmu ini adalah tempat kita wa ta'ala sehingga Allah mendengar. Sehingga ayahnya Imam Al-Ghazali ini setiap hadir majelis ilmu tadi itu harapannya, doanya, ya Allah aku ingin memiliki seorang anak yang alim dan beramal dan juga menjadi pewarisnya Rasulullah SAW. Itu yang terus beliau mintakan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa beliau, doa ayahnya tadi, lahirlah Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bahkan bukan hanya beliau, lahir lagi seorang adiknya yaitu Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Keduanya adalah imam besar di Baghdad pada waktunya, pada masanya.
Ini adalah keberkahan apa? Keberkahan seorang ayah yang kerjanya adalah pekerjaan halal, menafkahi anak-anaknya dan juga harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau selalu bermunajat kepada Allah di majelis ilmu ini. Nah, maka apabila kita hadir majelis ilmu ini, jangan sungkan-sungkan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Termasuk hajat kita ingin memiliki seorang anak keturunan yang meneruskan perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dalam kajian tafsir ahkam ini, insya Allah kita akan mengambil sedikit tentang berwudu, tentang ayat berwudu di dalam surat Al-Maidah. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di sini asbabun nuzul, di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang turun dengan bertepatan dengan satu peristiwa. Nah, ada yang turun tanpa adanya peristiwa. Nah, maka setiap ayat yang memiliki peristiwa tadi disebut istilahnya ada asbabun nuzul, sebab turun. Apa itu? Keras, kemudian bisa menghilangkan najis, kemudian suci dan bukan benda yang dihormati di dalam syariat. Jadi semisal kita berada di suatu keadaan darurat, tidak menemukan air, bagaimana cara ceboknya? Tadi ya, kita bawa tisu, yang penting bukan tisu basah, tisu kering, atau kita siapkan batu untuk beristinja. Kita mengoleskan di tempat keluarnya kotoran, kemudian ini dianggap suci dan kita boleh sholat dengan ini. Ini dalam madhab Imam Syafi'i, jadi ini namanya bersuci. Akan tapi di dalam menurut Imam Al-Ghazali mengatakan bersuci ini ada 4 tingkatan. Ada bersuci dengan yang pertama, tingkatan pertama ini adalah mensucikan diri dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil, dan mensucikan pakaian kita, tempat kita dari segala jenis najis. Ini tingkatan bersuci yang pertama. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, tingkatan bersuci yang kedua ini adalah mensuci anggota tubuh kita dari segala jenis dosa. Jadi kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita amanat. Amanat berupa anggota tubuh, gosip, kita sucikan kaki kita dari melangkah ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Semua ini semuanya perlu kita lakukan. Bukan hanya pensucian dengan melalui wudu, tidak bisa merasakan manisnya ibadah. Jadi kalau dia ibadah, sholat tidak kati rasa, oh ini berarti ada penyakit dalam hati. Ketika dia melakukan ibadah sedekah, ibadah puasa, ibadah zakat dan lain sebagainya, tidak merasakan kemanisan ibadah tadi. Kenapa? Karena hatinya lagi sakit. Sebagaimana lisan atau lidah yang tidak bisa merasakan lezatnya makanan, hati pun seperti itu tidak bisa merasakan lezatnya ibadah ketika hati itu memiliki banyak penyakit. Salah satu penyakit yang sangat berbahaya itu adalah penyakit sombong. Penyakit sombong ini yang menyebabkan iblis yang sudah menyembah Allah 8.000 tahun lamanya, akan karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, langsung turunkan, Allah langsung keluarkan dari surga dan diberi julukan Ar-Rajim, atau seorang makhluk yang dilaknat, yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena merasa sombong. Sombong itu apa kata ulama? Merasa lebih baik daripada orang lain, ya. Merasa lebih hebat, merasa lebih banyak hartanya, merasa lebih alim, merasa lebih pintar, merasa lebih lebih bagus gayanya, pokoknya merasa lebih daripada orang lain. Ini adalah sifat sombong. Nah, ini kata Imam Ghazali termasuk sifat yang perlu disucikan. Karena apa? Karena dalam hadis Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi, sebesar biji dzarrah, kan, sifat atau rasa sombong. Ada lagi penyakit yang namanya penyakit ujub. Penyakit ujub ini bangga diri, merasa dia ini lebih kagum dengan dirinya sendiri, kagum dengan ibadahnya, kagum dengan hartanya, kagum dengan parasnya, kagum dengan ilmunya, mengagumi dirinya sendiri. Nah, ini termasuk penyakit yang harus dibuang. Dan juga ada lagi penyakit riya. Penyakit riya ini adalah ketika seorang beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena ingin pujian manusia, mungkin ingin mendapatkan kedudukan, mungkin atau mendapatkan harta dan lain sebagainya. Nah, ini kata Imam Ghazali,
adalah tingkat ketiga ketika seseorang sudah mensucikan anggota tubuhnya dari berbagai macam penyakit. Nah, sekarang adalah seorang hamba mensuci macam penyakit ini. Nah, kemudian yang keempat, kata Imam Ghazali, kalau orang sudah berhasil melakukan hal ini, maka ia akan mudah membersihkan hatinya, mensucikan hatinya daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hati seorang hamba hanya ada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang ia lakukan adalah apa yang diridhai Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini 4 tingkatan bersuci ditulis dalam nasihatnya Imam Al-Ghazali. Nah, maka ketika kita ingin bersuci, ya kita harus air. Nah, kita sangat membutuhkan air. Maka air apa saja yang boleh digunakan untuk bersuci? Jadi tidak seluruh air yang boleh kita gunakan untuk berwudu. Kata ulama, air apa saja itu adalah ma nazala minas sama wa ma naba'a minal ard. Air yang boleh digunakan untuk bersuci, berwudu ini adalah seluruh air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Yang turun dari langit berupa hujan, salju dan embun. Yang keluar dari bumi berupa air laut, kemudian air sungai, air sumur dan mata air. Nah, ini kolam ini saking lamanya berubah menjadi hijau. Ya, berubah menjadi hijau ya dengan sendirinya, baik dengan lumut yang ada ataupun dengan dedaunan yang ataupun dengan berubah dengan sendirinya. Ketika dia hanya berubah warnanya atau baunya atau rasanya, karena perubahan adalah perubahan dengan sendirinya, maka ini masih boleh digunakan untuk bersuci. Walaupun dia sudah sifatnya sudah berubah ataupun rasanya sudah berubah, karena bukan perubahan yang disebabkan oleh diri kita. Singkatnya, ketika kita ingin berwudu, tadi kita lihat yang penting air di depan mata kita ini adalah air yang suci, baik air yang keluar yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi. Maka ini baru boleh digunakan untuk bersuci. Nah, mungkin sampai sini penjelasan kita tentang sedikit dari ahkam ini. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nah, minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما
ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يصلون على النبي المسلمين والمسلمات على كل نية صالحة وعلنا وما سلف من الصالح وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع الحسن يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فرد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وصحة في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت